So guys, since we are here in the hospital guys, we will ask the Italiano how to say hospital in Italian. So ang atong result guys, atong ipa-check sa doktor. Of course, dili na makuan guys kung walay doktor. Of course. Now, mangutana ko ni Daddy Italiano guys, how to see doctor in Italian. Hello guys, good morning. Ari meron sa pan guys ha, hospital. Yesterday nagpa-laboratory mi guys, general check-up. Daddy Italiano o ako guys, kay every 6 months magpa-check magyud mi guys. Marco. Check ang uric, ang cholesterol, sugar, yun na guys ba. So, we will ask Daddy Italiano how to say laboratory in Italian. Daddy Italiano. Laboratory. Okay guys, ang laboratory sa Italian is laboratorio. Ari guys, nagpa-laboratory mi gahapon, then ari na ang result, no? Result sa atong laboratory guys. Result. Mangutana sa ni Daddy Italiano guys, how to say result lang? Result, okay. Result na lang guys para madali. How to say it result in Italian? Risultati. Okay guys, risultati. Ang Italian sa result is risultati. Okay guys, since we are here in the hospital guys, sandokta guys, balik mi guys kay ipakita pa na sa doktor ang result no, kung say kinahanglan na mo ikuan kinay low na pud siya height na guys, pero di mo kay grabe guys. So guys, since we are here in the hospital guys, we will ask the Italiano how to say hospital in Italian. Ospedale. Ospedale. Ospedale guys, ang hospital in Italian. So let's go. So ang atong result guys, atong ipa-check sa doktor. Of course, dili na makuan guys kung walay doktor. Of course, kay sila man na ang mo reading sa atong kuan result mo lantaw kung usay kinahanglan nato nga mga i-take nga tambal or pwede ba dili ta mo take or okay ra ba ni yun na guys, diba? So kinahanglan kita og doktor. Now mangutana ko ni Daddy Italiano guys, how to see doctor in Italian? Dottore. Dottore. Okay guys, ang doctor guys is dottore. Double T, doppiati? Sì, dopo. Yes, double T, dottore. Wala sila si doc, ato kay doktor. Nila dottore.